инсон вобаста ба вақти зиндагӣ ва гардиши айём дар ҳар хел ҳолат ба сар мебарад. Дар ин ҳангом гоҳе ба вазъи иқтисодии худ дар ҷанг асту гоҳе дигар бо балоҳои ба сараш омада. тӯли чанд моҳи охир ҷомеаи ҷаҳонӣ аз даҳшати вируси корона дар ҳарос аст, дар ҳоле ки вирус дар беш аз 80 кишвари ҷаҳон доман паҳн кардаву шумори олудашудагон зиёд аст. мутасаддиён мегӯянд, ки ин вирус барои донандагони тиб вируси нав нест, зеро ҳанӯз дар солҳои 60-уми асри гузашта намунаи ин вирус дар кишвари чин ба қайд гирифта шуда буд. аз он ҳангом то ба имрӯз чанд маротиби дигар низ бемориҳои сироатӣ пайдо шуданд, ки ба коронавирус монанд буданд. имрӯз асосан дар тамоми дунё ин вобаста бо бемории нав ки коронавирус ном дорад мебошад. аз ҷумла дар на танҳо дар давлати хитой, балки дар тамоми дунё паҳн шудааст ва имрӯз дар қариб 80 давлати рӯи дунё ин бемориҳо ба қайд гирифта шудааст ва зиёда аз 30,000 одамон фафтидаанд ва қариб 100,000 одамон бо ин беморӣ гирифтор гаштаанд. хушбахтона дар Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳолати беморие ки ба коронавирус монанд бошад ба қайд гирифта шудагӣ нест. новобаста аз он ки ин беморӣ хело барвақт ба табибон шинос буд, ҳатто соли 1965 бори аввал дар Хитой як намуди гӯем ки илтиҳоби шуш ба миён омад ва баъд аз ташхис кардан онҳо ба чунин хулоса омаданд, ки ин яке аз намудҳои ҳамин коронавирус мебошад. баъд аз он бо хеле ки медонед чанд маротиба ҳар хел намудҳои беморӣ дар Хитой, дар дигар давлатҳо пайдо шуданд. ҳамаш ин штаммҳои, яъне намудҳои гуногуни ҳамин коронавирус мебошад. коронавирус асосан бо ду роҳ аз бемор ба одами сиҳат мегузарад. асосан дар вақти гап задан, дар вақти суҳбат кардан, агар наздик истода бошанд, ба воситаи қатраи обе ки аз даҳон мебарояд, лӯҳоб, ё ин ки ба воситаи ҳаво мегузарад ва инчунин дар вақти даст расондан ба он предметҳое ки дар он ҷо коронавирус вуҷуд дорад. бинобар ин имрӯз барои мо аз ҳама зарураш амин аст, ки азбаски мо ба қайд гирифтагӣ нестем чунин бемориро, пешгирии беморӣ аз ҳама муҳимма мебошад. вируси мазкур аз рӯи нақли олимон ба бемории зуком монанд аст. ба ин хотир барои муайян намудани ин беморӣ таҷҳизоти махсус лозим аст. хушбахтона дар Тоҷикистон то ба имрӯз ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми имкониятҳоро баҳри пешгирӣ ва ҳифзи аҳолии кишвар аз ин бало андешида истодааст. коронавирус аз дигар вирусҳо, хусусан аз вируси грипп, он қадар аз вируси зуком фарқи зиёд надорад. дар ҳар ду ҳолат ҳам беморо ҳарорати баланд доранд, гулӯяшон дар мекунад, сулфа доранд, нафастангӣ доранд. фақат ҳангоме ки он аз лӯҳобиដាҳони он агар ташхис барану он штамми ҳамон коронавирусро ёбанд, баъд фарқ кардан мумкин аст, ки дар ҳақиқат ин зуком несту коронавирус аст. лекин боз як бори дигар қайд мекунам, ки хушбахтона имрӯз дар Тоҷикистон чунин вирус вуҷуд надорад, лекин он корҳое ки имрӯз олимо карда истодаанд асосан барои пешгирии беморӣ мебошад ва оиди ин масъала ҳаррӯза дар тариқи телевизион, тариқи радио баромад карда истодаанд, олимо гуфта истодаанд ва халқ медонад. бо ин мақсад олимо дар ҳар соҳа кор карда истодаанд, роҳҳои пешгирии ин бемориро кофта истодаанд ва академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо академияи илмҳои тиб як пешниҳод карданд, хеле ки мана шумо дидед, ин яъне тайёр кардани маҳлули дезинфексионӣ ки бо номаш гипохлорид натри мебошад. дар ҳамин сан мо чанд рӯз шуд кор бурда истодаем ва имрӯз хеле ки шумо мана шоҳид будед,
مقداری خیلی زیادی این محلول تیار کرده شده است و برای بی‌ضررکنی اون چیزایی که در آن امکانیت بودن این ویروس زیاد است، از جمله در بالای فرش، در بالای استول‌های خوراکخوری، دستقپک‌های در تیریزه و دیگر جای در کارخانه‌ها، در میز کامپیوتری، همینا را با این محلول میتونیم ما بی‌ضرر گردانیده و گذشتن یا اینکه گذشتن این بیمار را از به آدم سالم پیشگیری کنیم. یکی از کارهایی که پیش از همه در جامعه کرده می شود، این پیش از همه به شکل دائمی اداره نمودن حالت گیگینی در کشور می باشد. وابسته به وضعیت به میان آمده جهان امروز که توانسته است تمام آدمان سیاره را به وهم آورد، اهل علم در تمام جهان میکوشند تا کمترین امکانات را بهر بخطری جامعه اندیشیده باشند. عالمان اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان با همراهی دانشمندان اکادمی طب جمهوری تاجیکستان در 10 روزه آخر توانستند در کشور استحصال گیپوخلورید ناتری را به راه مانند. گیپوخلورید ناتری بر ضد باکتریاهای پوره حاصل کننده زنبورک‌ها، ویروس‌ها و شکل‌های افزایش کننده آنها پیش بینی گردیده ثمره بلندی باکتری اوسیدی دارد. باید اصرار داشت که تا به امروز چنین محلول از کشورهای دیگر خریداری می‌گردید، ولی وابسته به دامن پهن کردن کرونا ویروس احتیاج بالای چنین محلول در جامعه جهانی بیشتر گردید و اکثر دولت‌ها از فروش آن خودداری می‌کنند. طرزی حاصل نمودن گیپوخلورید ناتری رو کارکرد کردیم و در این реакторهایی که شما دیدید ما اونجا براه ماندیم. این کارکرد از محصولات هایی که در خود تاجیکستان هستند از هم کارکرد کرده می شود و این اسباب هایی که ما اینجا تشکیل کردیم اینها هم از همون مواد هایی که دسترس بودن در اینستیتوت کیمیا در اینجا بودن ما از همون گرفتیم و همین تشکیل کردیم. این روند همین حاصل کردن گیپوخلورید ناتری این پروسسی الکترولیز میشد. الکترولیزی نمک ناتری خلور هست و از آن خلور آزاد حاصل میشود و این خلور آزاد خلور اکتیو است، فعال است و این خلور ما مقدار اون رو در کنسنتراسی از 0.3 تا 0.5% میتوانیم تیار کنیم و امروز این ضروریت پیدا شده است که ما باید تمام جای جمعیتی از مؤسسه‌های خوراک سرکرد تا مؤسسه‌های طبی و دیگر حوزه‌های شناوری و دیگر جاهای جمعیتی که آدمان در آنجا سر و کار دارند ما باید با این محلول کارکرد کرده شود، یعنی که بی‌ضرر گردانده شود. اگر ما امکانات نیم لیتر تیار کردن داشتیم با همون دستگاه‌هایی که از روسیه می‌گرفتیم برای گذراندن واردی ورید، امروز امکانات داریم که 50 لیتر تیار کنیم. این البته در برابر استراتژی یکی از سمت‌های استراتژی دولت که هرچی کم کردن رقابت پذیری یا اینکه وارداتی گویم ایمپورت عوض نمودن واردات محصولاتی که ایمپورتی هستند ما این دسترس شدیم که در داخل کشور تیار کنیم و از استفادهش الکی نتیجه های خوبم به دست آمد که در مؤسسه هایی که همه روزه استفاده میبرن البته این ناکفایه است برای تمام جمهوری را تامین کردن، لکن ما میتوانیم گوییم که در پیشنهاد علمای طب از طرف اکادمی علم ها دستگیری یافت و در کوتاه‌ترین مهلت الکی نتیجهش استفاده برسادیم در عمل. در 2-3 بیمارخانه که استفاده بردیم این قابل قبول گشت و زیاده از این میخواستم گویم که نسبت کرونا ویروس البته در تمام دولت‌های دنیا یک وهم پیدا شد و تاجیکستان نیز همچون جامعه جهانی از این دور نیست. ما باید گوییم که این بیماری همگی خصوصیت یا اینکه طبیعت ویروسی دارد و طبیعت ویروسی که داشته باشد در نتیجه گذشتن یا که یک جایی شدن ویروسی مور کورشپرک که به دنیا آمده است همین احتمالیت به حد زیاد است و شیرخواره ها را هم گذشتن دارد. از ترسی گذشتن به شیرخواره ها دارد و آدم که نیز شیرخواره هسته به این گرفتار شد. لکن
پیشگیری کردن وی البته از خود هر یک شخص وابسته و اساسی پیشگیری این بیماری این رعایت نمودن گیگین شخصی است. دست شستن، از وسیله استفاده بردن از صابون و در روزگار در خانه در تربیت در عموما در زندگی هر روزه وسیله استفاده بردن و به درجه برند استفاده بردن واسطه های گیگین خصوصی. باید اظهار داشت که تا به امروز این نمود مایع در کشور به شکل وسیع استفاده می‌گردید و مؤسسه هایی که به آن نیاز داشتند آن را اصلا از روسیه و دیگر کشورها خریداری می‌نمودند. در حالی که جامعه جهانی را ویروس کرونا به تشویش آورده است، ضرورت مایع در دیگر کشورها نیز زیاد گردیده از خرید و فروش آن کشورها خودداری می‌نمایند. به این خاطر جامعه جهانی را لازم می‌آید تا بهر پیشگیری از هر گونه بیماری‌های سرایتی از امکانات‌های استحصالی وطنی استفاده نماید. اهل علم تاجیک از تجهیزات‌های در لابراتوری‌های اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان بوده استفاده نموده این مایع را به دست آوردند. تا امروز این محلول رو از فدراسیون روسیه می آوردن برای مؤسسه‌های طبی. امروز شما که می‌دونید برای آبتازه‌کنی استفاده برده میشد و در مؤسسه نوی که در شهر دوشنبه ساخته شد البته این تکنولوژیا برآمده شده است و تکنولوژیا از نمک اوشی که در تاجیکستان حاصل کرده میشد از همون گرفته میشد و این فرقیت تکنولوژی ما در اون است که ما از نمک تازه میگیریم فقط برای بسیارتر مؤسسه‌های طبی این روانه کرده شده است. در تجربه کاری مؤسسه های طبی ما به مقدار نهایت زیاد گیپوکلورید ناتری یا به مانند همین محلول هایی که بی‌ضررگردانی میکنن استفاده برده می شود و این البته تجربه دور و دراز هم هست. ما با اون سبب که در دنیا کمی وضع اپیدمیولوژی دنیا کاهش سخت یافت، وارد کردن به جمهوری ما بعضی نمود داروواری از آن جمله داروهایی که برای بی‌ضررگردانی به نظر گرفته شدگی هستند قطع شد. امروز گفتن می شود که همه دنیا به تهلکه افتاده است، از آن جمله با سبب با سرعت پهن‌شوی کرونا ویروس و قطع شد از آن جمله همون داروهایی که برای بی‌ضررگردانی در تجربه هر روزی ما استفاده برده می شوند. چون این ما حس کردیم اکادمی علم‌های طب لازم دانست به اکادمی علم‌ها مراجعت کند که می توانیم ما محلول‌های را تیار کنیم که اولش به استاندارد جهانی جوابگو باشند، دیگر اینکه به مقدار باوری بخش به مقدار گویم گردپور از استفاده بری و یا ما توانیم به خاطر پیشگیری کردن بیماری ها، پهن‌شوی بیماری ها و بی‌ضررگردانی در تجربه کار هر روزی مؤسسه های طبی و این خوب پذیرفتند و در یک مدت کوتاه‌ترین توانستند به ما محلول گیپوکلورید ناتری را از آن جمله که برای استفاده بری و ما ضرورت به حد زیاد داشتیم در داخل کشور استحصال کنند. استفاده مایع مذکور نه تنها به خاطر سر زدن ویروس کرونا بلکه استفاده آن برای بیمارخانه های کشور لازم است. از نگاه دیگر کارکرد چنین محلول می تواند احتیاجات مردم کشور را به دیگر ممالک کم نماید. ما تجربه کافی استفاده این محلولی که من امروز تیار کرده استان رو داریم. مثلا در جراحی وقتی که روده میکفد خون زهرآلود می شود، شکم زهرآلود می شود، وقتی که رگ‌های پای بسته می شود و پاچه ها میگن گانگرین می شود، سیاه می شود و زهری که در خودی بدن انسان پیدا می شود به خون او وارد گشته گرده و جگر و مغز سر را از کار میبرند. در همین حالت ها ما این یعنی گوییم که کنسنتراسیون پستی همین محلول رو ما استفاده میبردیم
аллакай чанд сол аст ки мо истифода мебарем ва хеле натиҷаҳои хуб ба даст овардаем. аз он рӯзе ки гап дар бораи ҳамин вирус пайдо шуд, дар ягон давлати дигар барои фурӯш ҳамин гипохлорид натри нест. ягон кас фурӯхтаниам нест, ягон кас пешниҳод кардаам нест. дар ҳолате ки гӯем ки як чанд моҳ пеш ҳеҷ кас вайро намепурсид, талабот умуман набуд барои вай. бинобар ҳамин имрӯз мо ба чунин хулоса омадем ки ба мутахассисон пешниҳод кунем ки аз ҳамон гӯем ки намак гипохлориди натри як фоизи муайян 0.4-0.5% маҳлул тайёр кунему ва барои безараркунию даст, фарш, ҳамаи он чизе ки бо инсон бо он сару кор дорад истифода барем. имрӯз маҳлули гипохлориди натри дар озмоишгоҳи марказии илми таҳқиқотии эколога ва муҳити зисти осиёи марказии академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар як коргузорӣ то 50 литр истеҳсол карда мешавад ва нахустин коркард дар муассисаҳои тиббии кишвар истифода шудааст. олимони тоҷик саъй доранд то истеҳсоли маҳлулро бештар намоянд. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки ҳамин коркардро дар сатҳи нимсаноатӣ, ақаллан дар сатҳи нимсаноатӣ бароҳ монем. барои ин ба фикри ман агар хуб мешуд баъзе инвесторҳо агар ба мо маблағ ҷудо мекарданд, мо метавонем инро дар сатҳи ин технологияро дар сатҳи нимсаноатӣ бароҳ монем ва ба ҳамаи муассисаҳое ки имрӯз зарур аст ба ин мавод дастрас намоем. аз рӯи нақли олимони риштаи тиб ҳар як беморӣ новобаста ба вазминии худ хусусияти минтақавӣ дорад ва он даҳшате ки имрӯз дар дигар кишварҳо рух медиҳад, он ҳолат дар кишвари дигар ба шакли хоса сурат мегирад ва тибби имрӯза қудрат дорад то дар ҳама ҳолат ин бемориро табобат намояд. табибони тоҷик то ба имрӯз чанд маротиб бо чанд намуди эпидемия даст ба гиребон шудаву онро аз байн бурданд. имрӯзҳо бо тартиб додани ниҳодҳои муштарак роҳҳои табобатро ба ин дарди рӯз ҷустуҷӯ доранд. ин ҷои тарс надорад, ҷои ваҳм надорад. худо накунад агар ба ҷумҳурӣ морам ин коронавирус ворид шавад, ин ҳеҷ кас аз ин гурехта наметавонад. агар насиби мо бошад, табибо омода ҳастанд пешгириш кунанд барои он ки тамоми давлатҳои дунё ба худаш як ситод ташкил кардаасту ва дар дохили ҳамон ситод пешгирӣ, пешбинӣ ва табобатш ба роҳ мондааст. дармон нест ин вирус, локин пешгириш албатта воситаҳои дар ситоди ҷумҳуриявӣ ё ки умумимиллӣ гӯем, роҳҳои пешгириш ба роҳ монда шудааст. албатта мо табибои ҳамаи дунё хусусияти минтақавӣ доранд. бемориҳо, ҳамин беморӣ агар дар мо пайдо шавад, бо хусусиятҳои худаш пайдо мекунад ва ин табибои мо метавонанд ташхис кунанд, табобатш ба роҳ монанд, барои он ки аз ягон дунё табиб омада аз байн намебарад вируси дигара. мо таҷриба доштем дар байни 30 сол 5 эпидемияи марговари Тоҷикистон аз сар гузаронид ва табибои мо баромаданд ку як замоне тиф буд, як замоне домана мегӯем, ҳамчун нест. мо 5 эпидемияи бисёр исҳолоти хунин буд ва вараҷа буд. ҳама инҳоро паси сар кардан ба воситаи кӣ шуд? дар ҳамбастагии кори олимону табибон ва албатта бо роҳбарии ҳукумати Тоҷикистон. умуман вирус аз ҳарорати баланд метарсад. ҳарорати баландро тоқат надорад. бинобар ин дуруст аст, ин ақида дуруст аст ки вақте ки ҳарорати ҳаво баланд мешавад, вақте ки тобистон мешавад, гармӣ мешавад, миқдори чунин вирусҳо аз ҷумла зуком, шумо хуб медонед ки дар тобистон қариб ки нест. бинобар ҳамин имрӯз давлати япон ки аллакай камтар таҷрибаи табобати чунин бемориёна дорад, вай кардааст, хабар дода истодааст ки ҳар 10 дақиқа бояд ки инсон, одам бояд ки як 50 грамм 100 грамм оби гарм қатӣ даҳанро чайқонда вайро нӯшад, ки аз даҳону аз ҳамон ком агар ба шарте ки ҳамин вирус бошад ба меъда шушта бурда шавад ва аз онҷа безарар карда бароварда шавад. имрӯз ҳамин хел тавсияҳо ҳаст ки
این با همون سوال شما داخل دارد که حرارت بلند ویروس رو نابود میکند. بنابراین هر 10 دقیقه دهان رو چای خوردن با آب گرم و همون چیزی که در دهان هست با معده شسته بردن، در معده که کسلات‌ها هستن اونها قابلیت همین ویروس رو بی‌ضرر کنی دارند. اپیدمی پیشی خصوصیت لکلی داشتند. مثال یک دولت دنیا بود و در دیگرش نبود. امروز این اپیدمی از 80 دولت زیاد الکی در بین 2-3 روز 5 دولت با همراه شد. برای همین پاندمی خصوصیت پاندمی پیدا کرده است، لکن خصوصیت های خود بیماری الکی آموخته شدند. کسی که خطای اگر گوییم اول از همه زیاد در خطای پیدا شدگی بود، امروز پس شوی بیماری در خطای دسترس شد. در بعضی دولت‌های کلان 2 بیماری 3 بیماری در کلانترین دولت اگر همگی 3000 فقط به قید گرفته شده باشد، این در بین نزدیک 100,000 آدمی کسل شدگی که پرسنت 2 تا 3% مرگ دارد. من فکر میکنم که علمای تاجیکستان، طبیبای تاجیکستان، حکومت تاجیکستان در مجموع پیشگیری همه گونه بیماری ها رو کرده میتوانند و مردم نباید از این به یک وهم افتن یا اینکه در بازارها خرید و دیگر گویا که جنگ جهانی سر می شده باشد. این وهم‌ها اساس ندارند. زمینه برای این نیست. در صورت پیدا شود پیشگیریش میکنیم و تبابتش هم میکنیم. پیدا شدن هر گونه بیماری ها پیش از همه از وضع گیگینی ما وابستگی دارد. با این خاطر تا می توانید چه در خانه و چه در جایهای جمعیتی به تازگی رعایت نمایید تا خود و دیگران را از آلودگی هر گونه بیماری ها حفظ نمایید. پیشنهاد گردیدن استحصال محلول گیپوکلورید نتری کاری تازه هم نباشد امید به آن می‌دهد که عالمان و طبیبان تاجیک وابسته به صحت جامعه بی‌طرف نیستند.